ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ SKTV न्यूज संदोक्चरिबा मणिपुरी पाव येंबिरिबसिंगु तरामनोक्चरी अहानबदा मरुवे पावसिंग फंबिगनी सुसनरिबा कुकीजोगी लालोलुपसिंगा सेंटर मदि मणिपुर लेंगा को वारी सानखरै लालोलुपसिंगी बाइकेदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम नहौनना पुथोरखरै अमसुंग न्यायपसिंग मसक खंगदोक्तुना फाबा ngamdrabasu ट्रonglaubagi thogdokta leikidraba pigliba angang anigi haksang aroye mathong mangam pangtongna bangasi rims ki merel sangdagi laukrai मियामना पाउ संदोंना पिजरे सुसनरिबा कुकीजोगी लालोलुपसिंगा सेंटर मदि मणिपुर लेंगा को वारी सानखरै कुकीजोगी लालोलुपसिंगी माइकेदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की वाफम नहौनना पुथोरखरै इंडिया लेंगा की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सिलगा पांगथोकिबा ट्राइपार्टाइट टॉक अदु ममांग था अप्रैल की तांग 19 न्यू दिल्ली दा फमखिबने नॉर्थ ईस्ट पीस टॉक की नौना इंटरलोक्यूटर ओइना हबलखरबा एके अजित लाल ना शेयर लौरगा पांगथोकिबा वारी सानबदु दा कुकीजोगी लालोलुपसिंगी माइकेदगी कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन केनो अमदि यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट UPF की लुसिंगबसिंगना सरुक याखि अमरोमदा इंटेलिजेंस ब्यूरो अमसुंग सिक्योरिटी एजेंसी सिंगी सीनियर ऑफिसर सिंग लोइदना मणिपुर लेंगा की मिहुत सिंगसु वारी सानबदु द यावके हाइरि नुमित चुप्पा अमा सथकिबा वारी सानबदु तांकक अनि थोंना खाइदोकि अहानबा तांककी वारी सानबदु सुगी कार सिंगना लैबा डिजिग्नेटेड कैंप सिंगी होंदो होंजिन सिक्योरिटी अमदि अतै थबक थरम क्यागी मतांगना खनखि मदुदा डिजिग्नेटेड कैंप खरा नौना होंदोकपा यावना अहनबा सिक्योरिटी मैनेजमेंट की मतंग नाकल अनिमकना यानके हाइरि अनिसुबा तांकक्तना कुकीजो सिंगना तालबा अमदि तालगा लाक्लिबा पॉलिटिकल डिमांड की मतंग खनके मरुइना कुकीजो सिंगना खुंदाबा मफम सिंग अमतोइना पुनसिलगा लेजिस्लेचर लेबा यूनियन टेरिटरी की थाकता थंबिनबा केनो अमसुंग UPF की माइकेदगी तक्षिनकी कुमजालिसिंगनी कुन हुमदोगी मेगी तांग हुमदगी थोरकिबा इरांग असना मरम वरगा मानदबा चाकथुंग फंगलकपा सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा मटिक साबा इंफ्रास्ट्रक्चर संगबा सागलक्तबा हेल्थ केयर लंबी मई मशीन के लमदा खुदोंग सादबा कया बायंगरकपगी मतंगदा पाउदमकी केनो मसुंग UPF की मिहुत सिंगना थमलकिबा वाफम सिंग इंटरलोक्यूटर एके अजित लालना निंगथिना ताबग लोइना डिमांड सिंग अदु हायर अथॉरिटी के मफमदा सोइदना यहोनगरी हाइना थाजब पीकी लोइना सेंटर के अहान मखोंगथांगदि मणिपुर तंगदु लेताबा हजिलहनबा मथौ ताबा मफम सिंगदा सेंट्रल फोर्स थाजिनबा कैंप सिंग होंदो होंजिन तौबा अमदि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क मनुंगदा मखाताना वारी सानबने हाइनसु अजित लालना थमके हाइरि पनबे याबदि हदक पांगथोकिबा ट्राइपार्टाइट टॉक अदु थानिगी मनुंगदा मखा सथरकपने कुकी मिलिटेंट ओइगनी सिंगनाबा सिंगना ट्रonglaubida बॉम कापसेलपदगी लेखिद्रबा पिकलिबा अंगांगनी की थवा यावद्रबा हक्सांग अरोय मथौमंगम पांगथोक्तुना लैरोल चनबगिदमक इमुंग मनुंगी मियोय सिंगना ngasi अयुक रिम्स इम्फाल की मेरल संगदगी लौख्रै ममांग था अप्रैल की तांग 3 की लोनबा नोंगाई मतुंग पुंग अमगा मिनिट मंगारम ताबा मतमदा कुकी मिलिटेंट नि सिंगनाबा सिंगना ट्रonglaubि अवांग लेकाइदा बॉम कापसेनबगी थौदोक्ता युमदा ममागा लोइनना तुमलगा लैबा मसागी सही मंगारम सुरबा ओइनाम तोमथिन अमसुंग था मंगा खक्ता मंगाइरिबि ओइनाम याइसना लेखिदबने थौदोक अदुदा अपोपि ममा सुफिबम लुना सोकपदगे राज मेडिसिटी द पुखतुना लाइन चथखिबने नुमित अदुदगे पिकलिबा अंगांग अनि अदुगे थवायाउद्रबा हक्सांग रिम्स की मिरेल संग थमलखिबने अदुमकु हौकिबा तांग 19 दा लेखिद्रबा अंगांग अनि अदुगे मधौ अमसुंग मबेना मसु अनिगी थवायाउद्रबा हक्सांग लौदुना अरोय मथौ मंगम पांगथोकसरगे हाइना अपील तौरपदगे ngasi रिम्स इम्फाल की मिरेल संगदगे अंगांग अनि अदुगे थवायाउद्रबा हक्सांग मियामना लौकिबने भगौसाउ इखाइगी लमथाबुंगदा अंगांग अनि अदुगी अरोय मथौ मंगम पांगथोक्तुना लैरोल चनबगिदमक मफम अदुगी मियामना पुकी अंगांग अनिगी थवायाउद्रबा हक्सांग रिम्स इम्फाल की मिरेल संगदगी पुथरको मतमदा मियामगे तेंगथा खोलमदि मिटकप मिराव खोलना मफम अदु ngaiak निनखि हेलो हेलो हेलो
ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯤꯜꯂꯦ ꯃꯤꯑꯣꯠ ꯃꯤꯅꯩ ꯊꯣꯝꯗꯅ ꯍꯠꯂꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯊꯋꯥꯏꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯌꯦꯟ United Labour Organization Manipur Ulomna Sinduna ngarang Uripok Brahmapur Lekai da leba organization asigi officer malam gi sinmi singi numit thoram pangthokre numit asi palan tawbga loina April gi tang 13 gi Manipur gi mafam kya da leba thabak supam singda satuna sinmi singda khudol pat tammaga loina asatak sing samina duna sinmi singi pungning thawat ke hairi ngarang gi thoram adu da khali silup Manipur khasil gi president Sungkham Jaikumar Federal Students Kanglai Fa ki president Kanguzam Amarjit Ulom gi president Marangthem Dhiren Kanglai Pana gi thongmi sing loina Ulom gi thongmi sing su saru ya ki Sahi taret kuntapagi matamda awasangi makutagi Manipur kan bada khongmi lanmi ama oina sarugya kiba amadi general gi famthon phawka kiba general Balram Saugai Zambana laikidabagi sama contractor lak suba kuman thorom ngasi pangthokre radabinot savait board na silga pangthokiba thorom maduda moirangkhom Saugai Zam kolupke leiba general Balram Saugai Zambagi mitamda sarugya kiba sina laisu katun egai kumna utki thorom maduda general Balaram Saugai Zambagi sadauno da sing amadi general Balaram Saugai Zamba foundation gi miyo kya su sarugya ki panbe abadi sei taret kuntapagi matamda awasing gi makotagi Manipur kadam gi dama kumzali sing masani pan kun marida Maharaj Gambir Singh na levy lingkhat kiba amadi kumzali sing amaga sanipan kun nga da Manipur levy haina maming on kiba du da Balaram Saugai Zamba si khongmi lanmi ama oina mahaki mapung oi Thabak thorom sing yaw kibane lanmi amoina isang thongna horokiba Balaram Saugai Zamba lengang lon dasu haitoi sing thoiba ama oiduna phamkya tamna tamna pairake tungda Maharaj Chandrakirti gi matamda general gi famthon phawka kibane Manipur musung Burma gi ngamkai semdok sadokna bagi damak James Johnson lusingba kumjali sing masani pan marifu mathoi gi boundary commission da general Balaram Saugai Zamba asi Maharaj Chandrakirti na member ama oina yahun ke amaronda ahum suba Anglo Burmese war da Burma gi Candidate Leiba Bombay Burma Company da thabak tawba Europe Masa Singh kanamgi damak British political agent James Johnson lusing laga satkiba candidate expedition da General Balaram Saugai Zamba sarugya ki expedition adu da General Balaram Saugai Zamba laukiba thodang adu sakhang boina Assam gi chief commissioner na candidate medal lanthoktuna ikai khum utki amarom danga si pangthoki batharom adu ga mari leina radabinot savait board ki treasurer Saugai Zam darena General Balaram Saugai Zamba gi matang da wafung kya phongdokhi Laibaki irang laibana maram oiduna idau Balaram Saugai Zamba Balaram general gi sama kunthatret suba laikidabagi nising thorom masi akoigi ahal laman singa loina icham chamna akoigi lai akoi lai su katlaga akoigi handak pumsigi oinadi matang se akoina pangthok chakre aduga idau Balaram Saugai Zamba general na chahi adungai akoi Manipur gi tana thana ba yaroidaba ityahasik oiraba thokhiba thaudok chai tarik khudakpada yauduna khoigi mani sipoi ama khumi lami ama oiramodagi general gi phongka gi ba ngai matamgi ai singba khoigi laiba gi thaudang da saruk yaramaba idhau sibu sakhang mana tawiramba thabuk thorma sibu sakhang bi oiduna government gi side tagi function na sibu state ki level da onthok pinoi damukta mi chingsinje Surusanpur district ki manung sanba Maulsang khulda Indian Army na pokhai ba ba polom thena ki boglen na soida na pokhai anduna mangun ta ankre hairi Indian Army na phongdor ki bada mamang ta April gi tang kuntra da akhana ba pawma phangmadagi Indian Army gi Spear Corps gi Red Shield Sapper sing na hairi ba khulasida pokhai ba polom sing leire haiba khamaga loina mafam adu da sanction ki pokhai ba polom sing adu leiramni ba mafam adu question duna thamaga loina bomb disposal team na polom sing adu khangdoktuna mafam adumakta da asoingam yaudaba mongda pokhai anduna mahun ta anki hairi Waugi marutana ten prem thang lominase SKTV na local operator singidamak nungairaba pau puduna lakshari high speed internet IPTV OTT yauna atai khudong saba kya piriba SKTV gi saruk ama oibiu franchise ki khuthangda mapangal kalaba connection facility leijare local cable operator ama oiduna miyamda news amasung entertainment program sing yohanbiu SKTV gi technology amasung magul leiraba service asida adumsu yawiu akupa marol gidamak mobile number 7005259437 natraga 8974
209-157 da call tawbiratuna khangbiba yagani. Break matung dama khata pausin pizari. MPSC na loba Civil Services Examination ni singni kunithoi da yankhai mari suba position da mai palak pangam kraba Nixon Laisramuk Mayang Imphal Assembly Constituency ge MLA Kongkham Ravindro na harau taram opagi thoram pangthokrai Mayang Imphal Kaitel Durga Puja mandukta pangthokpa thoram da MLA Kongkham Ravindro amadi Mayang Imphal Police Station ge SDPO Tayanjam Clinton da singbamyoi kya susar yaki Kumzali singni kunithoi ge Manipur Civil Services Combined Competitive Exam da mai paktuna SDC oina thopuraba Nixon Laisram da MLA Ravindro na angam khudol patpiduna puning thawetki thoram da MLA Kongkham Ravindro sina hai Sana Laibani Hainariba Manipur ngasi issue kya na thalaba lamdam ama oire hauzik state asida oiriba tongduleta da phibam senja thumja thabak phangnabagi awaba khagnatana hiram kya da sothaba lamdam ama oire punumasi warusin amadi awonma Manipur ama purakna bahonabada civil servant amadi narol sing thawang chawna lei nauna SDC gi thaupuba hokraba nixana awonba ama puraknabagi pandamda corruption gi mayakta amadi asumagi dama khongthang kya thanglakani haibagi thajaba lei haina mangna phongdokhi समाज से लोग हिंदू हिंदू आसिम से लोग मतलब ले हो अदुना यार कभी सही ला कोई ना कोई मुआई जब तुम्हें ये माँ खंजर ला हावी माँ कुछ हो हाव मुझे इसे काजी हाव मुझे हाव सोंसी लीला तो सिंह के काय देगा तो वो कोई ना खंजर से करम बा तुम्हें ना कोई के लोग लगे हमसे मसी मुझे सही ला तुम्हें ये खंजर होगा मखा रावती तो वो ने तो अभी कुलों की थोड़ी बहुत की लाइन इतनी भी तो होगा अपने हर तो रोल सुनी से वो न तरह के कोई तुम्हें काम तो नहीं था तुम्हें तो भी नहीं था कोई तो मांग नहीं था कोई तो लागू ही तो मतलब मांग नहीं में से या मुझेगा Mayang Imphal Bengundagi class 12 ta Mark Wangna Phalangpa Mairui Singda Ahanba Pusam Zalil Memorial Award lanthokna puning thawat krai Mayang Imphal Bengunda ngarang pangthokpa thoramadu da class 12 ki mahiroi kunipan da Pusam Zalil Memorial Award lanthokna puning thawat ki loinana bosemna loba class 10 exam gi result hek laukthokpaga Mark Wangna Phalangpa mahiroi singdasu hairibe award asimak makhatana lanthokne hairi Social activist Elangmam Johnson sponsor Torga Siza Eye Care Foundation amadi Kaishamthong Longjam Lairak Development Club anina sindunangasi free eye screening amadi cataract surgery camp ama pangthokrai Kaishamthong Longjam Lairak ki community hall da pangthokiba camp adu da Kaishamthong ki tongan tongan balaikai dagi lakpa mioi som henbada ana laing gi khudong saba phangan ki camp adu ga mari leinana Siza Hospital gi business development and operation gi assistant manager Avi Mengmna hai camp asida Mit amadi ENT gi specialist Dr. Singsu Sarugya ki maroina ngaudong haina khangnariba mit ki anaba makalasi PMJAY amadi National Health Mission gi National Program for Control of Blindness ki makhada Siza Hospital da lemna surgery tawai abagi khudong saba phangali Manipur ahan boina angang ahal khaidana SRC ga khusabnaduna mit soklaba singda masa masa ga sanaba power yawba anop singsu piri haina phongdokhi ai sẽ quy kết thúc là có tạo ra đi kết thúc hay coi là dùng hay cái hay là nó bảo chỉ đâu cũng không làm gì đâu vợ tôi cũng có tôi cũng nói thật là không có gì dùng sao vậy coi là BMJY mà xuống coi gì Manipur dùng NPCB hay là anh là mỗi gì khác đó coi là khi đó kết thúc sẽ gì đâu cũng đi vợ rồi coi gì anh có số phần mi sinh thì nào mà anh khai ra nào anh số phần mi sinh thì coi thành là cái gì mỗi thứ anh cái SRLC hay là mỗi giờ tôi sắm là cái anh sẽ khi đó coi là đi thâu phải tại Kangla Economic Development Organization Kedogi Tarapan Suba Foundation de Galoina May de Gitormangarang Koramban Kaichel da Leipa Ima Lemerel Sidabi Kaichel da Pantokray Tormadu da Manipulanga ki Additional Secretary Karam Bono Kedogi President Soibam Manitonama de Manipur University ki Professor Singhan Mesnam na Singbamyo Kyasu Sarugya ki Thorongi Sorgamo Oina Kaichel gi Ima Singda Kedogi Maikedi ki Khudol Poching P ki Tormadu da Chief Guest ki Warol Pireduna Karam Bono na Hai Kedogi Sinmi Singna Karangba Myoy Amabo Senthok Lambi Kharada Oiraba Supi Bangamliba Simak Thaganingai ni Mapan Tolaga Isagi Humang Mamalna Sel Tabina Se Haiba Pawjel Amasu Piriba Kedogi Thabak Thorom Singh asi Puning Thawapam Thoi Ngasi Fawada Kedogi Sinmi Singna Torokliba Thabak Thorom Singh asi Tamjaningai gi Masangni Haina Phongdokki Manipur da tholiba irang asiga mari lena Salin Digital na Manipur da
leiba amadi Manipur da paket pa khongthang gi saruk amo oina Manipur gi governor amasung chief minister da mamang tha April gi tang kontra da memorandum amam pishin krai memorandum pishin badu gi matang na Selin Digital gi chairman Fanjabum Lanajina hai Selin Digital na pishin ke ba point ohum yaw ba memorandum adu da palliba wafum singasi constitution gi article 21 amadi article 19 d gi manung san mangak tani Indian citizen amo oina lebak asigi constitution bu sena thajama maramna memorandum da palliba wafum sing athuba da thabak da author kani haibagi thajaba le haina mahana phongdoki Manipur ngakta forest amusung environment ka loinena general administration gi minister oiramba AS Arthur na ngasi ayuk laikhidabada Manipur legislative assembly gi speaker thoksam setup ratana awa phongdorklei speaker na thador ke baserolamada AS Arthur ngasi ayuk New Delhi da laikhidabane mahak sahi Manipur mapan surei maana Manipur legislative assembly gi member ama oina kathokpa loinena miyam gi thabak toram ki Ukrul Asidagi Mari Suba Manipur Legislative Assembly the independent Mirep Ama Oina Mikhal Mai Palak ki tungda Indian National Congress tagi Mikhal Mai Palak tuna taruk Suba Manipur Legislative Assembly ki member oiki Mang instead of Sigdamak Lorma Togdang Sing Nixing Duna Lehogani Mana Lakidabada Imung Manuna Nang Horiba Awab the Susarugari Hairi Mamang Tada Rajasthan ki Udaipur da Pangtokiba National Sub Junior Powerlifting and Deadlift Championship da gold medal lawrok kraba Manipur gi Hanjabam Ritik Ras Sarma Taram Okrai Citizen Club Soibam Laikai na selga pangthoki pa Taram Opugi Thoramadu da Wangkai Assembly Constituency gi MLA Napigani Hanagi MLA Okram Henry Club asigi President Naurem Mahendra Amuko gi President Sanjoy Shorokaibam su sarugya ki Thoramadu ga mari lenina Naurem Mahendra na pangthoki bada club asina kolma mafam singdagi thorokpa sanaroi kya na thengnariba awaba madi kudongsadaba phibam kya da club asina angama mateng pangduna laklei Citizen Club na hek sapongba numitagi ngasi fawbada toan ba masana singda masak naiba sanaro kya puthokpa ngamkrai national gi thakta pangthokpa championship ta gold medal lorokpa ngamliba asidagi hendoktuna international gi thakta sanaba ngamduna gold medal loba ngamnaba hanba leitana honabiu loina club asina kolma famda leiriba sanaroi singnasu sanaba sanaba honabada thengnari ba awaba sing club asida pau piduna angama mateng pangna ba honagi haina mahana phongdoki Sports की कोई ना हाँ मतलब कैलोसी स्टेट लगी नेशनल द चट बने नेशनल लगी एशिया ना कगर इंटरनेशनल चट को चीज़ टारगेट ने अदुना मसी मरक का अमुक लेप कितना बा मरक का सारा बसी लेप ना बसी दी मामा मापा की पेरेंट्स की खुद तैयार ले रहे अदुना मामा मापा सिंगा अंगांग सी माना तो वो तो थोड़ा सिंगो मामा मापा ना नमक तो वो कांदा तो हाईवी Chin lumagadi ay kusu haidi lepak ko iba chow isu may ama club sina marul chumaga leibina Hozimong si status da wikiba inga sagi pau pizari ICAR Regional Center Lampel Pataki phangba report ki matung inga si status da khwaidagi sabagi sang Celsius degree kunbari wiki aduga khwaidagi ingbagi sang na Celsius degree taratari ni nungsita yawba ising manil gi sang na ayukta sada mari pudra taruk amasung ningthalna sada sam oike nong subagi sang na millimeter nifu dasmik anini Lusilakpada Moro Fox yung mukha fangmigani. Suspension of Operation Susana riba kukizogi lalolup singa center madi Manipur lenga kawari sana kray lalolup singi maike digi separate administration wafam nahunga na puthok kray. Amasung Niat pasing masa kamdok tu na fabang amdra basu trauma bagi thok dokta lai kidra ba angang ani ge haksang aru mag thau mangam pang thona banga sei rims ki mirel sang nagi lau krai Hosi fawgi na di SKTV News sandok sa ba Manipuri Paulo jare Manipur miyang gi punchita khwai gi maroi ba stada sige leba sige mani malim gi ba I pau singi namak SKTV News pu minyang tadun lebiu pau yengrib sungam kana khurum jare